Mwanchumu ligiriria na gukwanirya ndawansia sobereta semargoba ya wono chinga kichina nengo kwaligania asemesa ya mangana mayanya gukomanyia gati yari yatwabereto gukwaligania kurasema mbere ngentambe goika chinse chigabano chiya bono margoba aselibo anyale ko sansamuranira na gukomanya senchira yobo ikiranu ensa yemo ya bono margoba litukeliga lya ramisi stariki 15 neyemo omutinyo gatano nalimo omwaka bwechiri bubere na merongevere nebere no kwegana kwa nabuna litukolia onigo lyalengelige saranso ike nyale ko sansamuranira buna botambeli tanganike gima tigato chaka mangana ywa senchira yoko yachuta. Candidate wenu wa Azimio wa rais atuonyeshe alisoma wapi na alisoma na nani na mwalimu wake alikuwa nani. Wacheni utapeli. Sakaja ako na makaratasi ya kutosha. Gati ya Raila na Sakaja ni ngota bwati ya masakara ya masomo gose rutogoli. It's our duty to entrench those relationships. Truly. To deepen those relationships to a point where the good things that have been done before we carry on. Ukobwatana gati yense ya Zambia na Kenya kwa bwatire nsobo nchuri ya gochukukina. Chingora chitu tichigwe tibu ya asengencho Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ase Nairobi County ntorara ramuno mugusi ntoleri organized. Abagusi Nairobi mbire robale na ase kigose ntokomanye. Mwanchumu ligererya ayu amo na yanda mange bono isaranso Kenya gukomanya senchira yobo ikiranu litokubwaterana nere kurwa sumuno wemanyeryo igakuru kwa Joshua Auta literana nchenkuru kwa Vincent Onyanja tochakarasa amangana alengete na siyasa tochakarasa orgongo ruagusi omokonyi w'umurayiwense boigonomo bwa Kenya kwanza nigo aseri tukolia kabire bagendra n'ekikambeni chiabo asorgongo ruagusi imeje county ya Nyamira nigo batare chinsemu asebanyara ko amanya bamenyi bense meyu ayubara chigo ikirania asobo chori bonene bole bosyo muri kito kurose county ya Nyamira jobu maangi na roboti ruwa senchira yobikiranu. Nyakori ya Mandere West Mogirango asetaro yaye imeye county ya Nyamira omokonyi w'umurayiwense Dr. William Ruto narwa eira gochigo kinya ekerengo kyobugima kyabamenyabo ase aichanira agokina kweligo lya mabuta. Hii barabara yenu iko katika mipango yetu na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni cha uchumi. Tunasema hawa vijana wetu ambao wamesoma, wako na certificate, wako na diploma na degree, lakini wanahangaika nyumbani, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Adhiakori mnasemaje? Namochia abarayi bali baligetigo tanga oyokoligekero kyobugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja aseogote batabwati amasakara aisaine. Wacheni kukoroga mambo ya Johnson Sakaja. Watu wa deep state na system wanapiga simu kila mahali. Wamepiga simu mpaka wamefikisha kule State House kule Uganda wakitafuta njama ya kusimamisha Sakaja asiwe gavana wa Nairobi. Igati abarayi baikirana somo sangerekano yo n'abarayi ba Kenya kwanza bakora una Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, Walter Nyambati, Shadrack Mose, Josh Nyamoko n'abarayi bande. Hawawezi kuimarisha uchumi, na ndio kwa sababu tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka William Samoei Ruto aingie ndio Kenya ibadilishe uchumi urudi kuwa sawa. Moses Wetangula na ichanera engana yogotangwa kwa Sakaja ase ateba bamenyi ba Nairobi baegweli bagali gochora umurayobo. Tunajua Sakaja na karatasi zake sawa sawa. Sisi tumetembea na kandidati wenu. Hata sisi tuliyotembea na yeye hatujawahi kuona degree yake.
Hata sisi tuliofanya na yeye hatujui alisoma wapi, alisoma. Abara ikorwa sorogongo rwagusi mbe akera ekoko asebasa bamenyi gochora umurayo Kenya Kwanza William Ruto ase obochorio monene bwo mwakoyo siasa chia umoroberio o bottom up economy njaba chigwakerwa ekoko ase county Nyamira. Ginko reporteria Ndizi TV Joba Maangi Mbiyamono mulikete Jobu Maangi kurose county ya Nyamira gotigara boigasa mangana lengete na siasa wigoto mulekere amangana siasa somo bwa Kenya Kwanza maiga yokora kurose county ya Nyamira ni gobona baso ase county ya Kisii umukonyo murebwense kaukwana kurwase ensemo ya Nyakoe ase wodi ya Nyakoe me county ya Kisii ni ganyara kakorokana kumwegerera Sakaja ase okoliye karo kyobo governor ime county ya Nairobi na nabo ni gaboria bamenyikurwase county ya Kisii kumubwatia asobo cholyo bonene volebosio mulike Tondemo Steven orobochirwa senchira yobokirano Aseta rwa Kenya Kwanza litukuria kabiri meorogongo rwagusi ningo batarira chibunge chia Burabu West Mugirango Kitutu Chache South Kitutu Chache North amona Nyaribali William Ruto nigaegerere miroberia retira sorogongo rwagusi abwa sasa baba kichikura kwa mwamaboko yoko bomurayo gatano bwense ya Kenya. Mimi nimekuja hapa Kisii mara nyingi. Nimekuja nikaanzisha barabara kule Nyamache. Nimekuja kuanzisha barabara kule Ogembo. Nimekuja kuanzisha barabara hapa South Mugirango na huyo Soro. Nimekuja kuanzisha barabara hizi za hapa Bonchari. Sore mwarona na masoni kingi naso. Abantu bari bakolinda orige Swahili ko Mombasa moinari. Nere naso etimu ye. Babo Soro mbarega. Omuntu oli onde bantu mbayabwate nje na hotel. Ngwanta more twake omongwana ekura lagi. Ngwanta more lagi. Ababwatani ba kisiasa ba Kenya Kwanza gati abo muraiwe kiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi mbamoche omobwazi miola umoja no kubwatana kwa handshake ase baigirero moroberio abo uchumi o bottom up. Weka mkono hivi. Zungusha. Kwa nguvu sema earthquake. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura ya president itakuwa ya nani? Itakuwa ya nani? Simulisikia mzee wa kitendawili akiwa Bungoma ati anatuambia shida ya Kenya ni ujinga ile ya 1963. Mimi nauliza nyinyi Nyakoe, kuna mtu mjinga hapa Nyakoe? Kuna mtu mjinga hapa Kisii? Tufikirie tu ile akili ya Mwenyezi Mungu ile alitupatia sisi wote. Ikiwa president hawezi peleka watu wake kwa azimio, wewe unafanya nini huko? Tunaelewana? Hapa chini ndio tupange biashara yenu hii ndogo ndogo hapa chini, na tupange mambo ya chakula, tuondoe njaa hapa chini, ndio tupande na kila mtu, yani tuanze bottom alafu tuende up, bottom bottom bottom. Abaro nelibe birogo au ime county ya Kisii mbe akire kokoyogo choru gwetire byama bire ime ya Kenya Kwanza. Imora barusha basoku. Imora turushiga matobe ime. Mwanchire rutagambe. Nionyesha kwa mkono. Nanje ngobonye kirokyo baseneta. Nanje ngokombate zigake. Mama ngokombate zigake mbate nyoki. Unajua unaongorio ure tuchikura bonjari. Akina inumeke mamure makonga. Rutara kama amore kura. Erona wakunguti gatokwane. Epatiana dipi etayana rarama. Omongine suapet. Ati Nyakoe mnasemaje? Na Kitutu Chache South mnasemaje? Na Kisii mnasemaje? Tunaelewana kabisa? Tuko sawa?
Maiga yoko bakweli tukuli tambasa mwa Kenya kwanza ime kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira nigo bono mokonyi wo Amayiensa William Samoei Ruto amana abatani ba Kenya kwanza aiga sense manya ko banyalire go yakire kuko buno mwa Kenya kwanza na voice ina kwa sauti Amayiensa wo gatana sobo cholio bonene ama tukemeronge tano togo ika sobo cholio bonene kulipotele taseni kia Ndizi TV koro aiga sense manya koe ebunga kitu chache sauti kaunti ya Kisii eli etaliane ndemo Steven Biyemono omurikito ndemo Steven Asorobochirwa senchira yoboyi keranu bono gotigara boygo asamangana lengete na siasa omukonyi Amayiensa William Ruto chinga kyechibono ni garokana konyara ko mochi yakyombekalo kyobocholi nechimbe IBC aseganga ya boyo gotaka kumulina tiketi yokumwanchira oyokuligekerwa kyobo governor imeye county ya Nairobi goetera sekyama kia UDA ojiboygo romo senator we county Johnson Sakaja Ruto ni gate birebuna igoni gerabe na senchira yowanchiriam kubwatekana buna Sakaja na isa inekoi walibageli ya soko ligie keroge kyo ase county ya Nairobi Ruto no inaboni gabo ligie kiombekeli kyobocholi nechimbe IBC na bukoboli ya Kenya bonse Raila Odinga auro kisasi begati chiaye naboigo auro kinka yasomete ekera wanchiro kuligie keroge kyo Amayiensa no inabo omobunga South Mogrango zilivanasio soro na rechinga kechibononi ganya rega koigera Sakaja na gote buna Sakaja na bwata masakaraisa ina boigona bwenete wanchiro kogendra neganga yokuligie kergo kyobo senator se county ya Nairobi chinga kyecho soro ka okwana imeyo muchobo songo igate bire buna nonye atoli tabweneti kumulekera mangana lengete na siasa asogote batuli tabwa certificate ende yonsi. Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao. Mimi nataka niwaambie chama yetu ya zamani ya Jubilee, wacheni mambo ya Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ni kijana wa mtaa wa Nairobi. Sakaja amesoma na makaratasi yake inajulikana. Wacheni kukoroga mambo ya Johnson Sakaja. Watu wa deep state na system wanapiga simu kila mahali. Wamepiga simu mpaka wamefikisha kule State House kule Uganda wakitafuta njama ya kusimamisha Sakaja asiwe governor wa Nairobi. Mimi nataka niwaambie watu wa Jubilee, tukutane kwa debe, wachaneni na Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ako na certificate ya kutosha. Kama kuna mtu ako na certificate ambayo haijulikani, ni candidate wenu wa rais wa Azimio. Kabla hamujatuambia mambo mengi, tuonyesheni candidate wenu wa Azimio wa rais, atuonyeshe alisoma wapi na alisoma na nani na mwalimu wake alikuwa nani. Wacheni utapeli. Sakaja ako na makaratasi ya kutosha. Na nyinyi ambayo mnakorogana hapo, wacha IEBC ifanye kazi yake. Nyinyi watu wa Jubilee tukutaneni kwa debe, na Sakaja atakuwa na debe kwa debe, na tutawaonyesha kivumbi. Sasa wanasema Sakaja hajasoma. Sasa ukiangalia Sakaja na Atuli, ni nani hajasoma? Hata nyinyi mkiangalia saa hii wanasema Sakaja hajasoma kwa sababu wanajaribu kufix yeye. Hawataki kijana ambaye anasimama, na nyinyi mnajua kijana Sakaja akisimama atashinda Nairobi. Sasa hiyo wametafuta njia ya kumweka chini, ndio watafute ule Serelak baby anaitwa Igaze ambaye hajui kuongea, hajui lugha ya mtaa, hajui kutembea, hajui maskini, na akishtuliwa kidogo vile alishtuliwa na Sonko, baada ya miezi 3 ataacha Nairobi arudi tena kwa bank. Ataacha tena county arudi bank. Nago tigeriensemo amangana lengete na siasa tumulekere bono amangana lengete nobolemie kyombe kemo kamanyakete buna nagrip kibono kere National Agriculture Rural Inclusive Growth Project ni gobono kia bwato kire chipigipigi na boygo ni simchi taple tukocha sabo nchurulia echibono chirachi gokonya imeye county ya Kisii komanya ebintu biri birasichiro na boygo biri bitayo achichirecho ebintu bimbi base kogorwa kurwa chinse moche
isiko kolengana n'ekyombe gikubwaterana n'ensemo y'obolemi nabo igone wizara y'obolemi ya kaunti ya Kisii nigo batebire bune ebintu ebinge byabere bikugoroka rusiko eibono bira asorokongura gusi asabono kisimi ekyo kirakigotumekwa obotoma goetera sentere y'emitandao no komanya ebintu bitayo na biri biro no mulikeito Mildred Mumanyi agotomanya. Ekyombe kia National Agriculture Rural Inclusive Growth Project gotena grip ekyogateneneire na World Bank obwaterana amone county ya Kisii nigo bachaka omuroberi obwa kwena na chipigipigi abwase baina na chipigipigi isano gochia ase chichiro isano buna suneka daraja 2 nyangoso Nyakongo na Rio Siri amone chisimi gochia ase ababisabe kyombe ekyo chiratie ko bakonya gotalera chichiro au ase county ya Kisii elyo konyora amagori ase chichiro au byebimeri au umurobelyo yo oragwa no mwaziri bw'obolemi kurwa county ya Kisii Esman Onsaligo togo chakyo umurobelyo bwo kurwa chipigipigi ekitwanyorire kurwa ase serikali enene chigo chikokonya abo bisaba ito bari chichiro konyora information konyora chinamba amagori yebimeri mbali arese chichiro mbali kie county government ya Kisii lakini bono igeto bwa tipiki sano chikoendese chichiro isano. We hope to cover at least 9 or 10 major markets in Kisii. Already they have the gadgets which are the tablets for collecting data. Through this support, actually we will be able to know even the prices of our food in the markets, so that we are able to adjust from time to time to assist our farmers as far as production of food in the market is concerned. Ase chinga kyecho nigo omwaziri bw'obolemi Onsaligo akirembu yago kyase ekyombekyo amono Muske James Ongwae ase okoreta ekyombekyo kyanyalire gokonya abalemi be county ya Kisii ase chinchera au nabo igo goteba nechigo kyania kugora ebimeri bire ase ensemo ya Gusii na ende birororo ase okonyora information tutakeire yogo totebinga bimeri kitobwate in Kisii ngakibingana na ndi mimeriki tutabwati ebyo ekero noene omupangoro bwe serikali bilibitakeire twamanyanki tokogora ntokogora paka chindagera kiri tobwate gusiya bali mibaito babwate ase chisto cyabo meribunare igonogo konyo muri mito manyanga tago tuguterege ntabwate ora cheki ese sini yaye koirandiria omuwasiri to bwa agriculture munyangambi yamono ne president ito ngambi yamono ekyagere nteke ngojigo tokonya kire mono kumanya food situation yeito ngakikindagera kito kire na number 2 etokonye azeme bangeri yogo chigoikera ebirenga biriyo mu president yabegete biribya the big 4 agenda mono mune kirenga kirikiendagera nindagerengiya asabantu bonse omobwatani bw'ekyombekyo Samuel Okumu nigo nere amentire na goteba gwetera ase enchere ye nigo abalimi barache komanya amagori yebimeri au na kobyoni ase ligori lireligia. The market information that we are collecting is real time. These officers have tablets which are linked to the KAMI server. So the moment they key in that information, it is immediately available for use for anybody in the Republic. And it is useful mainly for traders, because we want to minimize the gap between the producer and the person who is going to buy the produce. In between there is the agent. We now call them agents. We used to call them brokers. Ginko reporter yagata Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi. Mbiyamono Mildred Mumanyi asorobotirwa senchira yoboye kiranu bono gotigana nere Mildred Mumanyi igotokomera no mulikeito Frida ke rubo yogototebi bunagati yabamenyi boy gaba Gusii kurwa se county ya Nairobi ni gobono babolirie obomobwazimio 1 Kenya kone kibunanko bayinyora bale ase ensemo yobora Gusii obono ni gobaganire obo senator se county ya Nairobi omuntu mu Gusii osoyo mukurwa se Keba Gusii ancheru koligie kerogo kyobo senator asobo mubwazimio 1 Kenya sobo choriyo bonene uri bosiniko batebere buna barobu buna Gusii mbarayinyurwa unebisa kubinde binyora somo mubwazimio roboti rwa senchira yobo ikirano.
Egesaku kyomogusi imeyomo chio Nairobi nigo kiimokereire igoro na kwemurungani abo asebaganiri obomo bwazimio la umoja kubarigereria na gochora oyomobo ase kirugo kyobo seneta chingoro chitu tichigweti buya ase ngencho omweshimiwa Raila Amolo Odinga ase Nairobi County ntorarora muno mogusi ntoreri organized Musabire omurai bobo bwa azimio la umoja Raila Odinga bunakorete chinsemo chia Kitui asatebetie ngilu komotigera malombe ekero kyobo governor boigo akore ase county ya Nairobi. Abana gotoko gosaba omweshimiwa Raila Amolo Odinga the 50th president of the Republic of Kenya na intu otorigere chami yo mogusia se chikura chiri chito tobwata gakogera twabere to support korumaga matuka mange otorigere chami yo mogusi na intu oto slot ye yo baseneta Nairobi tito kweba na batokwe ringambi ya mono intwe Nairobi twatigirunga chintakana na ende ndutagetiko gendera korokana nga chintakana igo twacha asogotebanga engineer John Ochoti ogotenena oboseneta ga Nairobi korwa se chama ya KANU igo twacha asogotebanga we want to support him and we also want to request echamiende chichami chinde kia omo Kenya Nairobi engima atenene na intwe egere to support engineer John Ochoti. Bono nigo abarai abagusi koruchinsemo ba moganiri koena na oborai bobo seneta ochia segesa kukyomogusi aseba moganiri Edwin Sifuna amotigere engineer John Ochoti wekiama gia KANU. Twebuna mwenyagetinke ntobwatenia engia asomorai ogochikoge president ya gatano Kenya omoskerera Amolo Odinga. Application ya ito buna mwanyagetinge igere simple akero koligereria nyomba ya Azimio buna yebangete Nairobi mugusitaria sakororekana ntu abwata barai kurumayaga bwo buna Simba Arati na Petrus kwamboka Arati akagenda Bosongo na kwamboka ndoma itia sale tokochikumakolekana ngatore kintakana Nairobi omugusi ditangani kegima igongo tebanga intuna mwanyagetinge gosebuna ejami yomugusi ntore maega ya omweshimiwa the right honorable Raila Amolo Odinga ntote nenenere na ntore tiari komo ekura elindanyare ko bagakoba omorai bwense ito ya Kenya intu no mogusi ekero twaikaransire na korigereria na kounengia na korigereria chinsemo chionsi amaene na alinga ntobwati mogusi onde bwens otenenira ase county ya Nairobi asobora ibonde bwens oratorwanirire buna intwegesa kukyo mogusi igingo reporteri Amayiaensa Ndizi TV retariane Frida Kerubo Mbiyamono umulikito Frida Kerubo ansorobotirwa senchira yobo ikiranu bono gotigana nere Frida Kerubo gotokomera no mulikito Brighton Makori oyogo tumanyibuna ekyombe gya Association of Grassroots Journalists Kenya AGJK nigobono asedi tukuliade banyara gotwara umusangirekano oyibo kubasemya na kibarachi kuligereria amangana yo kubwatuka chiriboti chiabona kurali mulembe bosyo bochoryo bonene bogochiko kale komutinyo gatano gatato umuyigo yo ni gokolekana somo bagani hemo ime yomochi obosongoro bochurwa senchira yoboikirano Ugardia matukama kiko kia soba jori obone bu mwako yoiga bokorekana kitariki kiando mutinyo gutano gatatu mwako yoiga ni gobono abakenya bande kwari ngo kia soba jori obo asibo igebyombe au nekyombe kyo bachori amo ne chimbibe IBC ki hariganedie boigebyombe au nekyombe gya 19 gikubatana nebyombe binde yogia kodira maigerio ochia sabari kibamangana rwase county ya Kisii Nyamira amuna Migori na kibara chukora obwera ni bwa mangana karoli tugerie chikura oseka twende kwere on yasi chikura au nanya libaga nasanga nabarali balibekerana asemu sanga noyo pato tebina alibanyara bakwegeriwa hivyo basi wale wote ama wanahabari wote ambaye wanahusika kuleta matangazo ama kufanya taarifa moja kwa moja kuhusiana na masuala ya uchaguzi basi ni lazima uweze kufanya taarifa kwa usawa
na vile vile pia wapenzi watazamaji popote pale ulipo, tuweze kudumisha amani. Ngabali kibamangana mwe kiagera intugo tumeka mono ko haba na siasa libagalyo kogendereria amarorabo gucia saba na inchi inde tunyare kumanyanga na kitoko korachi campaign echi na kitoko kuligeria bana siasa abeli inde tunyare kurario morembe na bego kwendekia ngamagenderera abere kirenge getangania saba na siasa bonsi. Msimu ambapo watu wanadanganyana, watu wanaambiana mambo ambayo si ya kweli, lakini mwanahabari ambaye ameteuliwa, amepata mafunzo, ni vizuri asimame kidete na kuwajulisha wanahabari wenzake, pia vile vile na taifa lote kwa jumla. Tumejifundisha mengi jinsi ya kueneza habari hasa wakati wa uchaguzi, na kile ambacho ningependa kuambia mtazamaji ni kwamba zidi kudumisha amani na pia wanahabari waweze kutunzwa vizuri. Tegentege tangani abarikia mangana na mange bagwetera nemono chinga kichiga twarigererio ubochorio bonene batikingo ikabare batige tuchingoma barikingo ikabare batisho nonya na magimabo kono chinga kichiga na chio abariki tokoboria serikali esokie etobore ndibo isaine. Naitwa Bosco Kadima, nafanya na shirika linajulikana kama AGJK, Association of Grassroots Journalists of Kenya. Sisi ni shirika ambalo tunataka kukuza vipaji vya wanahabari ambao wanafanya taaluma hii ya wanahabari katika ngazi za chini ama grassroots level. Siku ya leo tumekuwa na warsha ya siku mbili hapa Kisii, tukijumuisha wanahabari kutoka maeneo tofauti Kisii, Migori na vile vile Nyamira, na tunaweza kuwafunza masuala tofauti kuhusiana na jinsi ya kufanya ama jinsi ya kuripoti kuhusiana na masuala ya uchaguzi kwa njia ambayo ni salama kwao. Moterige taseni Ndizi TV koru somo chumusongo ilidariane Brighton Makoli. Na gutigana na robotre Brighton Makoli na ndembya mono robotre rwa senchira yobo ikirano tokoma no muri kaito Everin Osero oyo gutumanyi buno muri bwense muskoro Kenyatta ni gabaga ko mwarigania umuri bwense ya Zambia asense ya Kenya sibabe ko koigwana abo bagochikokora emiremamo na bwo gutingyo bonchereria na gutingyo bwamate gati yense ya Zambia na boigonense ya Kenya robotre rwa senchira yobo ikirano nase enyomba y'oburayi imeyo muchio Nairobi. Esko ya bene nigo yainekiwa. Omurai wense ya Kenya muske urumuigai Kenyatta niga mwarigania omurai wense ya Zambia hakainde ichilema asetare ya yemense ya Kenya. Gukwana chinga kiechio omuske uru nigateba buna ekirenge kenene nogo chamo wechinse chibere kobwaterana eriogokina asensemo yobonchoreria to Kenya and to say how delighted we are to have you together with us this evening in a celebration that just binds us with high expectations of the friendship between our two countries. Nigo boigo amwenekeria ichilema buna inse ya Kenya neche kwerwa asokoreta maunchorerio yogokinia uchumi. I want to assure you that the Kenya government will continue working with its partners in Zambia and across the African continent to continuously remove barriers to trade, continue to improve the ease of doing business, continue to open our borders to our brothers and sisters across the continent. Ase ogokora ni gwaboria babwatani bense ya Zambia kubwatania aba Kenya asemerobero yobonchoreria egentokera konye chinse chibere egokina. Encourage our Zambian brothers and sisters to be investors and to look no further to make Kenya their investment destination of choice, but also to look to their brothers in Kenya to be their investment partners of choice. Na sensemo yayo murai wense ya Zambia kainde ichilema nigateba okugania ngoro ense ya Kenya na Zambia kubwaterana na gusirana asamangana yobonchoreria na boigo uchumi. So the way we're looking at it is that Zambia is in. Can we bring other countries so that we can have a bit of a negotiating power, and that will translate into lowering the cost of two ingredients in our economic management issues or areas that are driving costs, that are irritating our citizens.
Komenta nayo nigateba chingaki cheikire chinse chibere gokore biasara Amayiensa Eyemo kubwa wetera ase chinse chinde nigo boigo asingerera goteba buna ese iyo koigwana eyo babeka ne yekerenga yokoreta amaunchorerio. If we are able to deal with those issues by working together, who will argue against that? Who will be unhappy about that? Nobody. So we agreed with my brother that we will advance this discussion to our regional discussion tables, AU tables, so we then can walk to our colleagues in Europe, China, America, elsewhere, holding hands, and we'll be able to negotiate better and more beneficial transactions for all our countries. And this will benefit our people. Jobs, business opportunities, support for the weak, for the sick, for the young, for the old, for the differently abled. That's how it works. So we... No muyaga boigo oikeranwa no muraibu abomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga aba obisaba nene serikali na boigo ababwatani au Amayiensa ya Zambia uyoigete imense ya Kenya aboritkure igoro nigara kore taro ya matukatato abo ankyo ritko ria ijuma kuripotele getaseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Monchumulikiria singenjo yebiro tiganyakiro musumali gebo mangana Amayiensa enchira yobo ikiranu tumera neisato asayo munayanda mange njiko kwa sansamuranira asiri bolito bwateranera kurosumuntu wemanyiriyo igakoro kwa Joshua Uta literani nchinkoro kwa Vincent Onyancha.